turabasuhuza tunabekaze mwe mwese mudukurikira n'umwanya makuru mu Kinyarwanda bagezwa mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Reka tuze twanzikana ingingo tuza kwibanda muri aya makuru. Dore mu ngingo tugiye kwibanda muri aya makuru turababwira yuko mu Rwanda ejo aribwo Perezida Paul Kagame yaganiraga n'itangazamakuru. Turagaruka mu bibazo bimwe na bimwe yagiye abarizwa muri kino kiganiro. Aho kandi mu karere k'ibiyaga bigari turaza kubabwira ko M23 yisubije centre ya Masisi, naho tuza kujya hanze y'u Rwanda ndetse na Afurika tubabwire ko muri Amerika ubu muri leta ya California hari inkongi y'umuriro cyane iri kwibanda cyane mu gace ka Los Angeles. Ibi rero bikaba byanatumye Donald Trump asaba guverineri wa leta ya California kuba yakegura ndetse ananenga mu by'ukuri manda ya mugenzi we Joe Biden cyane. Si ibyo gusa kandi turaza kubabwira ko muri Lebanon ubu ngubu hemejwe perezida mushya watowe noneho by'amategeko. Turaje turambura amakuru nyuma y'aka karuhuko. Amakuru yacu tuhereye mu Rwanda tubabwire ko ku munsi w'ejo aribwo Perezida Paul Kagame yaganiriye n'ibitangazamakuru hano mu Rwanda. Ni inama cyangwa se ni press conference yari yitabiriwe n'ibitangazamakuru bitandukanye haba ibyo mu Rwanda ndetse n'ibitangazamakuru mpuzamahanga. Aha twavugamo nka France 24, Al Jazeera, CNN ndetse n'ibindi byinshi cyane. Byose bikaba byari byateraniye ahangaha n'ubundi muri Kigali mu by'ukuri bari kuganira na Perezida Paul Kagame, aho bagiye bamubaza ku bibazo byinshi bitandukanye. Ku kibazo cyagiye kibandwaho muri press conference, naho bamubazaga ku bibazo byerekeranye n'u Rwanda ndetse na Congo, nubwo atahwemaga kubasubiza kandi adaciye ku ruhande. Si ibyo gusa kandi nanone hagarutsweho ku bindi bibazo byinshi cyane bitandukanye bigendeye n'ubuzima bwiza bw'abaturage b'u Rwanda. Mu kiganiro n'itangazamakuru, Perezida Paul Kagame kandi yabajijwe impamvu abaminisitiri 5 bamaze kuvanwaho nyuma y'aho guverinoma nshya irahiriye muri Kanama 2024. Yasubije avuga yuko n'ubundi bataravaho bazakomeza gusimbuzwa. Umunyamakuru yamubajije ibijyanye n'impinduka muri guverinoma zimaze gutuma hasimbuzwa Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaloc, uw'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri, uwa Siporo Minisport, uw'Ubucuruzi n'Inganda Minicom ndetse n'uw'Imari n'Igenamigambi Minecofen. Perezida Kagame yavuze ko impinduka zitarabaho ahubwo ubuyobozi bw'igihugu baba bifuza bakora neza nta guta igihe, bishobotse hakaba hanagabanywa ahubwo n'igihe bibatwara, byose bigakubirwa hamwe. Perezida Kagame avuga ko amatora yabaye mu mwaka ushize w'2024 hari hashize igihe impinduka zimeze nk'izituje, ariko n'ubundi zikenewe kugira ngo ibibazo biriho mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, ubuzima, uburezi, ibikorwa remezo, ibyo mu rwego rw'abikorera n'ibindi birusheho kwihuta no gukemurwa neza. Avuga ko mu mikorere y'u Rwanda icya mbere ashyira imbere ari abaturage, aho yibaza niba babona ibishoboka byose bikwiye bigendanye n'amikoro ahari, cyangwa niba abashinzwe gufasha abaturage badakoresha amarangamutima babitewe n'uko bagera ku nshingano bakibona cyangwa bakishyira hejuru kurusha kureba abaturage bashinzwe. Perezida Paul Kagame avuga ko umuyobozi cyangwa umukozi runaka ashobora gushyirwa mu mwanya nta makuru yuzuye abantu bamufiteho, kuko aba yaragiye yihisha ariko akamenyekana yabanje kugeragezwa mu kazi. Umukuru w'igihugu avuga ko imikorere y'inzego za leta igomba guhuzwa n'izikorera kugira ngo igihugu cyubakirwe ku muco mwiza. Mu makuru avugwa mu karere, reka tubabwire ko M23 yisubije centre ya Masisi. Umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, General Major Sylvain Ekenge, yemeje ko umutwe wa M23 wongeye kwisubiza centre ya Masisi yo muri Kivu y'Amajyaruguru. Nyuma y'igihe gito uyu mutwe uvanywe muri ako gace n'igisirikare cya Congo n'imitwe bafatanya. General Ekenge yabihamije ku mugoroba wo kuwa 9 Mutarama 2025 mu kiganiro cyanyuraga kuri televiziyo ya Congo RTNC. Icyakora mu buryo bwo kwihumuriza, uyu mugabo yejeje ko FARDC iri gukora iyo bwabaga ngo yongere kwisubiza ibyo bice ikomeje kwamburwa na M23 umunota ku wundi.
Bivugwa ko centre ya Masisi yafashwe na M23 kuva mu gitondo cyo kuwa 9 Mutarama 2025 ubwo ni ku munsi w'ejo nyuma y'imirwano ikomeye yahuje M23 n'ubwihuze bwa FARDC Wazalendo n'indi mitwe irimo na FDLR yasize ikoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Amakuru avuga ko mu ijoro ryakeye ingabo za FARDC n'iziyo mitwe yindi bifatanya zari ziri muri centre ya Masisi aho zari zakuye uyu mujyi mu maboko ya M23 nayo yari yarawufashe ku wa 4 Mutarama 2025. Icyakora nyuma izo ngabo zigabwaho igitero na M23 zikubitwa inshuro nabo muri uyu mutwe udahwema kugaragaza ko uharanira uburenganzira bwawo no guhagarika icwa ry'abanyekongo bavuga ikinyarwanda by'umwihariko abatutsi. Icyakora M23 yari yatangaje ko idateze kuva muri icyo gice kuko yagifashe bitewe n'ibitero ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ryagabye ku birindiro byayo kandi ko badateze kuhava. Icyo gihe umuvugizi wungirije wa M23 Oscar Barinda yavuze ko ibyo bintu bavuga byo gusubira inyuma ngo batazegera babikora ahubwo bo bazirwanaho. Ati barahari kandi ni gakondo yabo, amazina yose bagiye bayahita ngo bafite uburenganzira bwo kuhaba ngo ntabwo bazahava. Barinda yasobanuye ko agahenge M23 kizo mukono ari ako ku wa 7 Werurwe 2023 ubwo abayihagarariye bahuriraga i Rwanda na Perezida Jean Lourenco wa Angola hibutsa ko leta ya Kongo yanze gushyiraho umukono. Ni amasezerano agaragaza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bugomba kwicara bukagirana na M23 bakaganira ku byo yifuza, buri ruhande rugashyira mu bikorwa ibyo rusabwa kugira ngo imirwano ihagarare, ariko Kongo ikabitera utwatsi ikanarenga ibyo bibazo byose byayo aho kubikemura ahubwo ikabiterera u Rwanda. Mu makuru yanze y'u Rwanda reka tubabwire ko muri California abashinzwe kuzimya inkongi y'umuriro batangiye gukoresha AI. Abashinzwe kuzimya inkongi mu majyepfo ya leta ya California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangiye kwiyambaza ikoranabuhanga ry'ubwenge bw'ubukorano mu gutahura ahashobora kuba inkongi mbere y'uko iba. Hegitari zibarirwa mu bihumbi zimaze kwibasirwa n'inkongi ikaze yiswe Palisades yatangiye ku wa 2 w'iki cyumweru muri Los Angeles, ikaba imaze gutuma abaturage barenga ibihumbi 30 bava mu byabo. Iyi nkongi yatangajwe saa 2:30 ku masaha y'i Kigali nyuma y'iminota 20 gusa ibikwiriye hegitari zirenga 8 nyuma ziriyongera zigera no kuri 80. Ku mugoroba wo kuwa 3 iyi nkongi yari imaze gukwira mu bice by'umujyi wa Los Angeles n'inkengero zawo ku bumoso bwa hegitari ku buso bwa hegitari hafi 6,500. Inzu zirenga igihumbi zimaze kuhakongokera, hakaba hamaze gutangazwa impfu z'abantu 5. Hatangiye kwifashishwa ikoranabuhanga rya AI mu guhangana n'iyi nkongi, aho ubu ngubu hari gukoreshwa system yitwa Alert California yubatswe na kaminuza ya California San Diego. Iyi system yifashisha kamera zirenga igihumbi ziri hirya no hino zigakoreshwa n'ikoranabuhanga rya machine learning zigafasha mu gutahura hari ibyago byo kugera inkongi hanyuma zigatanga amakuru y'imbuzi mu gihe gikwiriye. Iri koranabuhanga ryakoreshejwe mu mujyi wa Irvine aho inkongi yatahuwe na Alert California hatangagwa amakuru bidakozwe n'abantu. Captain Tony Nguyeni wo mu nzego zishinzwe kuzimya umuriro mu gace ka Orange yavuze ko igitangaje ubu ni ukuntu bwa mbere mu mateka ya Orange twakiriye amakuru kuva kuri za kamera na AI bidasabye ko abantu bahamagara 911. Iyo ni nimero ihamagarwa mu nzego za polisi nk'uko natwe hano tugira 112. Izi kamera ziri mu bice by'ibyaro cyangwa uduce dufite ibyago byinshi byo kwibasirwa n'ibyago. Naho muri Lebanon babonye umuperezida mushya. Inteko nshingamategeko ya Lebanon yatoye General Joseph Oni wari usanzwe uri umugaba mukuru w'ingabo nyuma y'imyaka irenga 2 iki gihugu nta muyobozi kigira. Ayo matora yabaye kuri uyu wa 9 Mutarama 2025. General Onon yarimo nk'umukandida rukumbi nyuma y'uko Suleiman Frangen wari ushyigikiwe n'umutwe wa Hezbollah akuyemo ake karenge. Ikinyamakuru Al Jazeera cyanditse ko ayo matora yakozwe mu byiciro bibiri nyuma y'uko mu cyambere General On yari yatowe n'abagize inteko 71 abandi 37 bo batanga impapuro z'itora nta kintu cyanditseho. Muri Lebanon amategeko avuga ko umukandida ku mwanya wa perezida aba agomba gutorwa na 2/3 by'abagize inteko, ni ukuvuga amajwi nibura 86.
Iyo ayo majwi yatabonetse amatora akorwa mu cyiciro cya kabiri aho umukandida basabwa nibura amajwi 65 ngo yemezwe nka perezida. Ibyo byatumye haba icyiciro cya kabiri cy'amatora kuko ayo majwi yari yagize atarashyitse. Noneho General Onan atorerwa kuba perezida ku majwi 99 mu bagize inteko nshinga amategeko 128. General Onan w'imyaka 60 akimara gutorwa yavuze ko Lebanon nshya itangiye uyu munsi. Uyu mugabo atowe nyuma y'ibyumweru bike habayeho amasezerano yo guhagarika intambara hagati ya Israel na Hezbollah. Iki gihugu kikaba kirangamiye ku bikorwa byo kongera kwiyubaka bushya. Gushyiraho perezida mushya muri Lebanon byageragejwe inshuro zigera kuri 12 zose binanirana bitewe no kutumvikana mu nteko nshinga amategeko ya Lebanon, aho bamwe mu bayigize bari bashyigikiye umutwe wa Hezbollah abandi bawurwanya. Ibyo byatumaga bamwe bashyigikira uko perezida agomba gutorwa avuye mu ishyaka ridashyigikiye Hezbollah, abandi bagashyigikira ko Hezbollah ari yo mu by'ukuri kwiye gutanga perezida. Izo mpaka ariko zaje gucogora nyuma yaho Israel itangiye kugaba ibitero mu majyepfo ya Lebanon yahanganye na Hezbollah, ndetse binahitana Hassan Nasrallah wari umuyobozi w'uwo mutwe. Ibyo byashegeshe cyane Hezbollah bituma icyizere yari ifite kigenda kigabanuka, biza no gutuma Suleiman wari umukandida ku mwanya w'umuperezida w'uwo mutwe ushyigikiye yikura ku matora. Gukuramo akarenge kwa Suleiman bisa n'ibyashyizeho iherezo ku mpaka no kutumvikana ku ugomba kuyobora Lebanon zari zimaze imyaka irenga 2 kuva mu Kwakira 2022 ubwo Michel Onan wari perezida yasozaga manda ye. General Joseph Onan abaye perezida wa gatanu ugiye kuyobora Lebanon, yari umugaba mukuru w'ingabo. Amakuru y'uyu munsi ni naho tuyasoreje, reka tuze kuba tubana mu yandi makuru abagezweho. Njye nitwa Dani Hambo, umurongo n'ubundi n'uyu nguyu. Ku muntu waba uhageze bwa mbere wibuke gukora subscribe kugira tuzajye tubana. Reka mbashimire cyane kandi babwira ati mukomeze no kwihangana abakunzi b'amakuru y'imikino mu gihe Rukuji atarongera kugaruka mu kazi kugira ngo azajye bagezaho ibiba bigezweho muri siporo. Reka babwira ati ciao ciao, nawe utaha.